Hürmetli rayondaşlarımız, bugün biz yine yazılışlar günü ötkərdik. Hem yazılışlar günü arasında biz indi büləklər ümumiyyətlərimiz. Həzir birinci büləyimiz bizden sır, Leşi may zavodunda yetiştirilən sır. Серебрякова Вера. Район Үзәк Хастаханасында эшләүче Вера апага безнең әлеге бүләгебез китә. Һәм чираттагы Теләче май заводында җитештерелгән май. Әсен бәхет итәсез. Загидуллин Ишат. Теләче бүләгебез. И яңадан берсен алдык. Максат Теләче май заводында җитештерелгән яңа сыр. Сенсіз. Muqtasimova Doniya. Bu bizning rayon madaniyat bo'lagi xizmatkari. Doniya qaylisini eshitsag'iz, bo'laklarimizni kelib oluvimiz so'ralar. Rayon So'zashita. Ratnik. Ratnik o'qiysiz. Ratnik. Yamodan Shiratdagi bunga idesin bu bo'lagimizni o'ynatamiz. Fattah va Rouya degan ovoyimiz Sobadan. Hürmetli rayondaşlarımız, bugungi yozuvchilar kunidagi bo'laklarimiz shu edi. Olmaotada bunday aksiyalar bo'lashar. Kimlar yozilmagan, yozuvlara ulgurmagan, sizni haligi aksiyada aktiv qatnashishga chaqirib qolamiz.